Hello everyone, tuni in South Korean movie The Gangster, The Cop, The Devil kiti movie explain anibol kit tau hite. A movie kipat in siden car kangka cho CTM silsil sunga alhay ahong kimon. Hitsikar chon amasanga car vom khat nung cho azuyin, muntip khat alhunhan phanin car nung lang chu atat tai. Driver ten is on car apat in akum lahonin so le black car na pa in car accident to insurance company hovet sa ading in lim akamin. Supet in car kang tol pa amel ki hello pa chun anung lang apat nin ahin hian luin. Mi pa chu black car sunga akai lu din chemcha in asun liin chuzawin amazong akarin azam do tai. Sin aban in sun ni chang sat lai ta in police officer ni ta traffic a oden han chu ahong kimon. Sin masa a mi ki thana chu radio in angai honde. Traffic zong achi lo hil phanin ti sok kiti pa chu car apat in akum lain. Gambling ki borna building sunga agalut in ahile. Security pan bribe anibol go in hinla tisok in athil bol hon chu adeipun security ho chu avo in chuzaw in dan to kitu lawa money exchange bola pang counter nung lama to pa chu agaman tai alang khana mafia boss dongsu kitipa in punching bag a practice a ball pedin achapang hon aza athil su chu ahung sei pi ovin aman jong amasan punching bag chu ala ha sa in zipper ohanuwa ahile mi khathisan kaidia asunga ahen chu ahung kimun ahi Dongsu zong building apat in apod do in car sunga alunin. A bodyguard pan car cho atolin so that gang member hon car nita in anong ahin so yuve. Aman zong police department sunga mi khat call a bolin. A gambling facility gapulu police pachung a complain a bolin. Azi chu Dongsu hin police hon abusiness aso boilaw na ding uva sum api zidhan ahi. Chupet in tisok in amimat pachu ahin puido in. Garin niyaw chu ahi sa in crime scene nalang chu azon hontan. Amun ahlun han phanin ama pa chu gari to ahen bedin crime scene na achun achi in hilai mun achun police hon jan khana athi pa chu anamu do tawe aman jong akhul lele a ahile clue khat ahin mo in mi khanin car chu ata kha ahi chu agamu do tai alang khana dong suk jong songdo keti gangster khat to aga ki mutu in agam gi chi hon ke zapi to ding thu asai honin hin la aki hau cham thai hon pon so in a bodyguard teni jong a boss teni ma sanga chan ahung kinil hon ta na hile Dongsu chu ading to in a bodyguard pa chu a hian lo in chule bodyguard khat pa hatu ni ta a khut gumin asa do pi tai na boss ho ke ho pet le thi bet chan omji ovin ti da sayin he chu amu pha nin songdu jong agi chatan Dongsu sei chu pha asa tai police station a group khat in crime scene video chu ave ovin athi pa chung thu chu a khulova a hili ama pa chun ba jong anei pun agal meeting jong amu pove chule mi that pa chung thu chu a khulova a hile ama pa chu serial killer hidingen aging mo tawin azi chu achi sa murder case ni ta azong mi that pan chamcha ke bang chu ane za a hi chu in director pan ti su chu ahung pho in gambling facility aga bulu zu in achunga alung hang tan hin la ti song in alung a khial chumpun mi phalo ho ma ding bo chu alung tuk wa hi dongsu zong building apan in ahung po do in a gang member ho chu in a apoiding in a bodyguard pa chu order a bolin Chuzawin aman jong car cho tol in phone ami ta ki haupumin achangin ahong lai thana hile photlo changin car khanin anung lama parin ahin tanin aman jong call athanin car pamlanga apo do tai a dan cho a car hin phut kha pa chu mi mai helawin serial killer pa chu ane hi tai dongsu jong akinoji chun akara ale lut pai ding a good pedin anung lama panin mithat pan attack ahin bolen vel ni zen asun tai hin la dongsu chu a victim dang ho tabang ane hi tapon mithat pa chamcha chu ale la pin ama zu ale su tai chu in mithat pa jong akar sunga alu nin dongsu chu aphut zawin azam mang tai dongsu jong hospital anil hu tawin chule a gang member hon arriver gang ho bol ahi sa azi uchun phula dingin akun tawve chupet nin serial killer pa in achemcha akisu thinga ama ha jong akizen chu ahung kimun ahi chu zo in ama jong pamlanga apo do kedin munthi ba ti se pu khat hung chu aga that kit tai Dongsu jong khu ahin het phanin a bodyguard pa to aki ho hanin attack hin bol pa mel chu het chin lauzin akar kang tol chu a hol do ding ovin asai tai ti song in jong dongsu chu visit aga bolin attack hin bol pa chung thu a thodo anayin hin la dongsu nin ima asai pi nom poi ti song in dongsu kar chu aga khol lele a ahile kar kangin anung lang aphut na chu aga mu in achutia ahile crime scene ma sa a kar phut kha pen ma chu hidingin aging mo tai So in aman jong director pu chu aga ki mo pikinin athil mo chu asagin kuidang in gangster boss khat attack a bol ngam di hamti na sayin hinla director pun athu sei chu angai pi nom kit poi so in serial killer pan jong zanui a coffee adon pet chu ahong ki mo kidin
chupenin aman jong mi khat ahin muin mi pa chu asun li kit tai alang khana dong so nin mi that pa mai chu amel chi theidan dan in asayin numai khat azi sa tan a hile mi that pa mai chu ahung su do di chet tai chuin dong so nin lim chu a bodyguard ho api in mi that pa chu aga hol do ding ovin order a bol tai alang khana mi that pa en truck atol pedin truck sunga an e mo mi khat ahung ki thau do in chuin aman jong mi pa chu athat kit tan a hile ami sut na chamcha chu pam langa aki hi sa in lampi pa ma akili athatai te sing in dong su chu visit aga bol kinin attack hin bol pa chung thu chu thu do anai kiten ama pa chu akima do lo le mi atha be be ding a hetin asai tai hin la geng lam kai pon ima asai pi nom ki poi sin aban in a bodyguard pan dong su chu aki ho pi in mi that pan attack a bola pa na arriver geng hon anui siuwa abusiness o a hi su che che thu chu asai pi ta na hi le za bol na achan ki na ding in dong sok in serial killer pa chu hold a tha do ding angai tu tan chule ageng member hon kar kang le mi that pa cham cha chu anamu do taw ve chu in aman jong ti so chu aga ki mo pi in kinup to na khat asim honin te sik in mi that pa chu amu masana a hi le a hinga amat ding a hi wanga dong sok in amat masana a hi le a dei dei alo ding a hi amani jong information a ki share tu honin chule dong sok nin a ki ho no hon record a bol cha pi in buina atu kha a hi le hi chu ki thim chan na aza ding ati a hi heti chon gangster pule police ho jong serial killer pa man ding in apang khom taw ve mi that pa chu kum som thum la nga vel heading in aging mo ovin chule zan bo se le mi atha ji a hi chu a he taw ve ti sok in ato khom pi ho za gangster ho a ki thu pi over mi that pa chu a hold over amat ding ovin a hilin alang khana dong sok in jang a bodyguard pa za police ho to ki thu a mi that pa a hold over a tha do ding in a hil kit tai chubana arrival geng lam kai sangdu chu mi that pa chamcha mama a tha do ding ovin thupi anai chule chamcha chu police ho mo ding in sangdu ta sa chunga chun adar ha sa tai police hon chamcha chu examine a bol over a hile hi chi chamcha tu thum vei zen ki zama mi ki thana a ki mang a hi chu a khul do taw ve dong sok in sangdu chu a tha a serial killer pa tha dana agun thu chu ti sok in a hin he do pha de dong suk ko ma aga chi in aga ken api tai chu in sangdu ki thana chu news in ahong ki so in chule police group tha kha jang investigate boarding in ahong leng lu taw ve serial killer ta pa in news to restaurant apa nen an ve in ke bol a hi poi tin ama le ma ki ho tai akom ataw gu thang khanen atu sei chu anga yin ti zata in ave tai chu in mi that pa jang ading do in restaurant apa nen apot do tan hitia apot do penin gu thang pu chu aga tham pa na hi sangdu funeral a serial killer pa jang ahongin dong su chu athimin avel hezing it chuzo in sangdu bodyguard pa chu aga na yen not khat aga pi in lekha achun sangdu chu ka chemcha a ki that a hi hin la ke thawang a he poi tin anazi he dong su la te su min jong kar kang pen chu examine a bol hona a hi le sit nu ya thi san ma chu a hin modo honin mi that pa thi san hi dingin aging mo hon tai chu penin sangdu gang member ho ahong thlailu novin amani chu attack ahong bol tawin ama ho jong na sata in akidel tawe a hi wangin a chainan gang member ho zo si chu a hin zo kin han tai chom khat zo in ti so le police hon serial killer pa chu a hin mudo tawe street light ta achon hong ki del tawe hin la ama pa chu aman zo ki tapovin a hi chu zo in mi that pa an ni na le azudon na mun chu aga mudo ovin ama hon jong glass bottle recycle ki bol na chu azon ovin azudon na bottle chu hol tawe dong so ngin jong abusiness machal na ding a partner tha akisim be chu ahong ki mu na hi police station muna forensic ana tong no mai kha en ti so chu file kha api in ama pa chu aga hol do ding in asai pi in azi chu ama pa fingerprint chu kar kang songa chu amu do a hi chu in ti sok en mi that pa chen na hi dinga agin mo in kha chu aga kholin in nei pi chu aki ho pi a hi le ama nu en hi chi in sana om pa zo mi phata le buina sim kha lo mi a he tin an sai aman jong in sung chu a khol le le a hi le lim izan ham a hin mo do in a phone a mi that pa lim drawing ki bol to chun avet ka ta na hi le lim chu an ki bang tai ki suk min hi chu thu chu a loi ho za a sei zawin ama hon jong mi that pa lim chu a the thang ovin khopi pumpi chu a khol le le ta win hin la aman do zong nai po ve dong song in ti sok chu mun khana anga pe nin gu hong zu in student nunga kha jong ama ko ma chu da dingin aman jong no mai nu chu bas hong ka a gu athu lo na dingin asatin chu apitai dong sok ti sok le aloi hon an ane pe dovin news a dong sok in satin api nunga anu chu athia amu da u ahong ki sei tai chu pharin dong sok jong alung hangin mi that pa chu a hol pan ki tawe hichi a hin ama pa chu kara ataw a hin movin
ama ho jong karin ahung ki dal tu taw ve da hi le dong sok mi that pa le ti sok chu abon chawin aki phut tu taw ve mi that pa jong kar a panen apo do in muthim sunga chan azam ki in ama ho jong mi that pa hol do ding in aki hom khan taw vin chu in mi that pan dong sok ga pa zo ahin sun tan in la dong sok in mi that pa om na chu aga hol do thau thawin vo ki tia avo zawin ama pa chu warehouse ka da akai lu len torture abor tai hitia abante ni chu satla ding agot penin ti so jong karin ahung lai lu ne dong so chu ho helowin asul hutai zo in mi that pa chu police station a apoita na hi in la bui na khat ahung om kinin mi that pa chu capital punishment pi na ding evidence hoita anai zo kit ta po ve hezi chun ti so in dong so chu witness a pang ding in agazol kit ta na hi le dong so in jang mi that pa om na zel mama a ke jong nei koi ding wa hi le witness a ka panding a hi ti na sei tai sin abanin dong su jong ko na adingin mi that pan attack abola chamcha asut thu chu asayin chule akidal pen hon a aman jong mi that pa op veilang asut thu chu asai ta na hile police hon ama pa sang kol chu asu la ovin asai na mun chana chon maha khat an ta ba tai hiti chon mi that pa jong dong su to zela ana khoi khom ta win dan he dong su ngin ama pa cha ko nen ati pi athi ni hin masanga atha te te ding a hitai hichi a hin a movie jong ahong ke chai pe pe tai